hei kan nga hlel State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Mizoram SIRD&PR Mizoram Silver Jubilee kan lau thleng tareng maya kumsom ni panga chunga pathian kai shwaina kan chana pathian hena amasaberin lawm thu kan soyani Jubilee lawm tura local khom zong te kan misom te athok tu te athok chin te le kan misom bik voina kan khwalian kan honorable Minister of State RD&AD Professor Lani lawm kan lo lawm che voina hianin helai huna local khom zong te hianin hun hlok thlak tak le nuam tak mang tur khanin lawin buat sai tai la cha ome hei SIRD hi atira chuanin kolasi pa om ti kha kan chewin ka ringa kum engemaw chen chu kolasi pa an oma kum sang hi le som paruk October thla khan durtlang leitana son anita ti chuan kan athok tu te hianin hun shanga te Zinkwalin district shanga headquarters te le campus pon lama te po training hi kalpui char ania tun thleng hian pathian kai shwaina in training hi thataka kalpui zel ani ti chuanin kumsang ni le som panga khan SIRD hi SIRD&PR tia thakha alonita ani ole tuna chuanin a honna hun kan neyanga a khu honnan welcome song kan ti in lawmna hla saturin SIRD&PR male voice te kan some lung kim tên cái hắn đồ về là lung lâm cái vai sư cái hay mà nghe nung hơi mùa liang lưu tê âu đuôi cái loam nghe vòng lại lung dài tin cần vô lại tê suy lung ra la lên ra xin ca ra chuan chế mô trên ri sang muôn liang trên lên tam đăng si mô tuna chuan kan chief guest Professor Lani lawm Minister of State RD&AD khongai takin stage lo chho sela ani hi lawmna le du sakna entirnan thilpek kan hlananga ti chuanin inauguration kha ani hianin alo timai don ani kudlo bengila Voina program thatak mai kan han mang theya SIRD kum som ni panga alo tling ta der meya chumi hriat rengna le alomna lungphun Golden Jubilee Silver Jubilee SIRD Silver Jubilee lungphun lom takin ka honge ole tuna chuan in lawmna thu welcome speech nei tu soiturin puarlal remsanga director SIRD&PR ilo somangu voina kan hun ruat tuang tak main kan han thleng thei hi alom om katia hei voina kan mi som lu tak mai te miron tel pui thei hi alom om katia hei kan director lui kum lampanga po upa veto tak ten min han tel pui thei hi abik takin lom thu kan soyani hei voina hianin mi za chuang som na kan eng lowa amar chu voina hian meeting poimo tak tele
zinte ani wangin mi heti zat hi kan lo tel theya po ni sela alom ka tia in hun lutak senga minron tel pui hi he kan Silver Jubilee hun minron man pui hi kan lom tak zetani State Institute of Rural Development he kan sia ta kang khan kum sang ni khanin MNF Ministry hun lai khan dinania ta chuan hun an local zela RD Directorate a bethin kha a campus pui khutilaya policy pa din alonita a chuta kan director masaber khutilaya zuk function tu hei pu Dominic lal mangaya ani po voina hian a mail kan han muthei hi alomum kan tizual he ni chuan hun an local zela state headquarter capital a omlo chu harsatna tam takomya directorate mun chu wang chuanin kumsang ni somparuk khan durtlanga MNF Congress Ministry hun lai khan suan chole ania ta chuan tun thleng hian hun kan om chhota a SIRD noya hian ETC Extension Training Center Pathum Thingsul khia puk puile kolosi pa te function chho meka chuti rual chuan DPRC the District Panchayat Resource Center hi district sanga a function chho ve mek zela hi tun nai chhowa po hian hontur sai to la te khozol district ate longtlai lampanga ten oma district tina kanin bun bokani SIRD hi kancha tangkhanin Rural Development Noya Directorate pakhat ania autonomous body ania Ministry of Rural Development le Panchayati Raj Ministry Noya tian na athoka MORD Noya hian training che sang centrally sponsored scheme sang a thoktu te le alok na tel tu mi pui te le NGO te tiang khan shilfiana le engtin nge he scheme hi chaktaka mi puiten ma an son pui theng ti zirti na le training na kan pechin ni chuan RGSA the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan scheme hi Ministry of Panchayati Raj Nuaya kalpui ania ti ra chuan SIRD nuaya dinania maro chu akal phungte herdang lam ani nuwa LAD department local administration department kuta lan chho ania ani te nen hian tangtlangin tuna hianin village council elected hote training hi kan pechar chera kumina po khan munenga mazat chongte thlengin VC thanthar te nena tiang khan training kan pechawani chuan SIRD no hian thoktu zavel bor kan vai chuan kan oma tiang khan theitopin tran kan la a Hemi ke mani a directorate B ga ringot po hianin PhD nei doctorate degree nei hi mi pasari lai kan omani chu tiang khop chuan institution changlung takania hei voina Silver Jubilee hun thleng kanan mang thei hi alom ka tia tin a foundation day ya hi a rising day nyang chu institution yangin sarkara rotna anon kanjuk khena August ni som ni pakhat hi rising day ya hei kan sarkarin minron approve saka minron puan saka kumtin kan mang chho thei to don ani ti kan han voina hian kan han puang du bokani chu in lom na thule a engamo kan nan che tur poimo ang chi te kan tar lan thei ni mesela in zawaya chunga he hun min ron man pui wang hian lom thu kan sei tak me ni lome mangai che I khongai na tai ve ngai lo kanun hi nangin I chel china zin kho var em moi lo chwakin zan mu ka chin ma
o ka sang I chat na hi lalpa I rinnom sia kanun na alam I chat sia hi katsunga lang chi ka thena song itan ka la na o ka saan I chat na hi lalpa In report peturin Dr. Mizoram dong liani fanai Associate Professor SIRD&PR Mizoram u report han pe khi I kachunga tla kalom viau ma se kum som ni panga chung report pek tur khania apoimo lai kan lor khom do na tin director ina aron soite po ha karon repeat kha umbele zok zok don ani ti chuan foundation day kan ti kha ni som ni pakhat thlariat sang ni khani ta ni I kan englawa kha kan lo din than ni kha director ahun lai chuan puwaneng moya anita khamina SID director charge lak ni khanita ni chu kumtina lom thei tur kanin hisab khanita ti chuan staff recruitment hi chu sang ni pakhat kuma ania September a hian anol puyan zo mana chu tuna kan director retire to pieng ruali hun lai mi hi ni ke po in midang hoinan join nuwa khan December ka join vele ta chuan I hei khati hun lai kha kan lano pangve nok nok khop mai tuna kan minister za takhi kan faculty zingami kha ania ke ni la hi no pangai ti kha kan khopa ani hi pale uena kan en kha nia kan in dia fiam bur reng thina kha ani hi do theya anui liam mai thei zela chu tin ama hian katia khangun laia kan no pan chia drill ro te reng nen khan ti hi alo in change na sa thei le ni ti example thateu anin ka sha tu na khata hey kolasi pa phe chuan kan director pudami hian ni te local te ti reng thine ni thili an sai thona akaron bera khana nei thin khania chu khami kha tuna RD zo ka minister kha anile theitlat me chu wang chuan change om the ni ti kha lang chang lein ka sia chuan sang ni pani kuma hian sang ni pakhat kuma khanin kan han omve nok nok photta RD building chunga khan chu kan la naw ve nge ngo khop maya bangki lai han kan thu far china ti hian ti khanin na ha kan la thiam lutuk lowa chuanin kan minister hian training masaper SGS way ni ta in ka ja khang te an start ta sang ni pania khan campus lui lo sakto nuwa khan kanin phur thata chuan ke kha chu meichia ti taka kan pu khan min ola I Aijal lama kan office ngak tur khan omeiro se hatia ti chuan an ni ho khanin thiar bur rengta ei puman te po khan omanga in thiar sa bu khola te po mo kha tyang khanin an zin thiar na sa I carpet te kha lei khol sa halo tam mai sia building a hlui che sia kha an zuk in repair tyang khanin ti finance khan a shom viau nai nan lim thei viau chuan ka sia ti chuan an kaltlang le zokanga min chwa sanan oma lo lut an oma ti chuan khai state capital om turani he hi chu ngai to na seng thale ro an tia tiang khanin proposal kha kan siam le ta chuan an be ngara aron sanction vele ta lol ta ni an ni khan centralina du ta na chu ti chuan gan han sale ta tluk saktan lai hi tu na pu aleram ha ka MPSC chairman Hemi hun director hun lai hi nia chuan second installment de kan hanin mu kan han mu kan ron lua chho hi sang ni som paru kania chuan formal ta ka inauguration hi chu sang ni som pasari kumani vele thungta ni ti chuan Hemi chung zong kum sang ni atanga kum sang ni som ni panga chung hian director hi som panga kan nei to ta khang zinga khan full time hi pakwa an omani chu da nge kum som ni panga chung khan no om verian ron veu mai tin director in thla khun lai hian deputation post lo ni wangin hun hi du rei ve ni khati hun chung le enga mo thila wang khan charsin ron lamai lo thinta khang kha akara khanin gap khalo om vele chini chu ti chuan man lai chuan core faculty bi kan ti training pe tu te hi pangan ni china kha pasaria central hian min ti pun sakta chuan tu na han pasari in kan om ta thapani
ti chuan in RGSA ni china kan soizok director na ron soizok ka kha ama hian BRGF kan han tran chowa ti chuan RGPSA ti kan tia PSA ti tyang khanin anua RGSA tin an thlak ta a chuan keini khan kan han khoi thlak 100% funding ani lai khan ti chuan sang ni som pakua LAD a khan PMU anin suan thlata ti chuan LAD lamin an ron operate ve thung ta a keini lama kha chuan a capacity building lama kha kan ti ve thung ani chu ti chuan I faculty khan nei ve cheuta ni RGSA hnuaia khan ti chuan khilai mi thi SPRC kan dibi ka ta khanin faculty hi pali an oma ti chuanin DPRC bik ni sina kan soya khan longtlai faculty te college faculty te ke nin hena nom thungta a ti chuan SIRD&PR ka han loi faculty hi kan vai in som pathum kan dia ti chuan an ma ni lam hian RGSA hian staff som an neya tin SIRD&PR staff shim kha som pariat anom bokta chuan extension training center kha side by side in kan dil ve ring ani chu ministry a hian rural development ministry a hian chu lunglei kha chu sang ni pathum mana khanania chuan thingsul thlia sang ni pasari nia ti chuan sang ni som pasaria tuna scholarship khu I SIRD kanin sun chota ka khan ETC kan convert vele thungta ati khan pathum kan nei ta chon DPRC ka kan nei kim deu thobok ta chon SIRD pum puye thokha ka number kan soilo lung ani chin zabor vel ti kha director ne soi ka somsari pariat kan ni tuna hian chu center zong jing mi te kha ani ta ti chuan connectivities pum pui hi kumsom ni panga chung khai khom kha chu har khopuma se ka khai khom thiam ga ti kha ti chuan training te research te evaluation te kha kan khoya chu sang ni pakhat atanga December sang ni som ni panga chung hian training zong hi sang thum zanga somkwa panga nei man to a ti chuan mishing kan cover zong za thi noi kha sing ruk sang ni zali pali ania achu meichia hi singa sang ruk somli pahni kan nei ni chu mun thuma thina mun khatan tling lo hlek state dang atang hen exposure visit ron nei nom thina ni khang ho kan lo host thina chu mani luka po ek rajasthan atang in lo kala tiang khan state dang atang min ron visit tu te nom zewa chu khang ba ka khan kan thopui langsar zual te chu National Institute of Social Defence NISD and tia khang te Ministry of Women and Child Development te National Commission for Women te tin ISTM New Delhi Hay Training Institute tho khanita program kan lo ho sakthina ni National Commission for Women phe hi chuanin panchayat se parliament program hin nei ni chu mechia te engtin nge parliament ta an lo tamve theyang ti kha program an neya chu fully sponsored hian mechia ron shwai ru india nikum le tun kuma khan VC mechia te kan zu shwai to a he ke ni kuma ka kala tun kuma pu khola kala tyang khanin lotling devin parliament a program kan zu man pui to a chon state lama hianin I thopui kan nei treu a ma ro chu thopui langsar zwala chuan land revenue and settlement department te education department te lesde department te food civil supplies and consumer affairs department heng howi kan thopui lian zwal an ni tani adang kha chu treu tho I mention tlak mention o mang zwal chau kha karon lor ni chu ke mani RD chung shima te po SRLM te nen te po kan thokhu tha a tin hei lesde te nen po hianin skill training a han kan ti hota accreditation kha kan nei nual ta engenga moni hi PMV wahi kan ti mi kami yang chia te khanin skill training chang ka kan lo ti china ni achan chu hostel kan nei a district vela te po khang ka atang kai china ni ti chuan report ani nangin kan soyenga SIA a hian project som pani kan zo to a Hemi tin kan ti tran nei sang ni som paruk vel chawani ta ni hi chu ti chuan MDM nuaya hian school hi zaruk somli kan tlo to a mun ranga khan kan kala school an mani report kha chu ka soi lowanga a thanem nge ni anuam lutuk alom lutuk ane kan vakal theika experience thal tu kanita chuan watershed project hi somnga pali kan evaluate to ta hi heta kan soi do chu tuna kan minister hi research stream shim hi kan han tang chho ve zela ta khanin kan zo to ni a kan record hi chu som pasari ania kha ti mek pol hluma tin NSFA kan ti civil supplies noi mi hi awai in tum som ka kan nei to bokta khang ho kha alang sar zwal chau an ni ta ni abak kha chu tam takal oma se mention ve kha rem lo ta ti chuan kan lom thuwa chuan department dang ne na kan tho ho na te tlinglo tak chungin kan thok ve no zel ni a
amara chu thopui nuam tak tak te in ni hlom thina engma in shat thiam lo nom lovin na te kan lo complete vechin hi tuna pu agriculture nen RKVY te po kan ti le don ani a khatiang khanin nuam kan ti a kan lom na chan po asum le pai lam ni lovin Mizoram mason na atan na chete tal kan lo contribute ve te kan lom mani Pu Dominic lan mangaya ex-director SIRD&PR lo chuak sela ani hena chang hianin thu soi toi lo ngai thlang u hey ka van nei anianga regular directora nei masak ber kania ka ha le mai ti kha min shet puin karinga political pressure nge ni SIRD building kolasi pan lo salak lo to boxia tun hain khami lo tur khan ka hun lai tak mai khan nor na khan mutasia kan chuk thak ngai ta heta hian chu mi chuk thla tel po chu an nuala a lo a than hem jok in ni a motora kanin lota physical in labor cost tur kha kan nei box si lo wa ke ma nen kanin thiara motor kan hire department motor tenant kan tang ho wa kanin thiar thla khang te khalunga leng ta hle mai thil tharania ka tan po SIRD kha enge omzia po ka thelo DRDA khan SIRD Guwahati ate North East ami ate kakal thina chu tianga tang chuan nan ti dan te kha chu ka hreve nial nuala SIRD hian kan ti tur chu video ate ka lo tang to AO ate ka lo tang to a ka omda khan video kan ni lai te AO kan ni lai te khan VC te khan rural development atang khan hall siam hi an lo war mai badminton hall khel theina tur hian ti deuh kher zela an building kha a der thong hi ka ti khopa ria khan hall zau pui hian lo siama chuwang chuan OMA a khan engemo kaloni ve to thina wangin CCC atem intela OMA khan rural Hemi engeni mystery cement mystery training te khan lo tia chu es andi khan fan nan nei si lo wang khan du angin an chun zom le thei lo kha khan kan mamo ani thingtlanga kan mamo rural mason training hi ti kha min set chuatira ti chuan an ni in OMA na le khabuan siam instruction u biak moya architect ina alo siam kha kan modify de uleka ti chuan khatianga training min petu tur min pek sak tur khan mystery thiam le engineer lian pui kha kan roi theisia lo mystery thiam tak mai kan thian MCS pu zo kunga lim en chumi naw pu zo rem kha ting tanga thiam mai baga hawen ting tanga thiam mai baga mystery cement mystery kha thiam deuh mai kha lo nia khami roi khan district pariata khan mi somli zel kan training tir theita ni chu innovation nin ka ria SIRD hian mystery training kha phaya NIRD ate ka kal khan mystery training hian ti ngai po ka helo ma se kan ram kan khuaina an ma mon ne wang khan iti tengu kan tia chu NIRD lampang po khan min pom sak maya tin puni te nen hian thil pakhat ti kan neya chu zan khuain tlaiwarin Aijal somi khat la bula son ni tain ka ria location che kha mi computer thiam na khan puni te hi computer te lo thiam dewa project pakhat Mizoram ina ming that na tur le phai poina min o sak tur mushroom hi pason klung le chang el pa hi commercial cultivation ti veila khovela pat manto ber le pat tui ber ni do na chuwang chuan Mizoram poina ming that theina tur aniang ti in project kan siam dun tangat ngata tlaiwarin kan tlai don sia ti chuan kan thelut veta heta sarkarin min forward saka ministry kan theluta chu nuai
crore nga kan siam du na puni te hian ala theng hil bigin karing lowa ti chuan crore li le point panga min ron sang son ta man phal na kha first englotan block pahnia le khami atan khan inti donia antia engene laboratory siam te po khan ron phal veka chuan na maro chu ka pension kha anaya ka tam kha alo zota extension kan deal na nga ma se kami DPR siam tur khan hun ka nei thei talowa ka chua khangai ta apuitling thal thei talo kha ka uilu to tun thleng hian ka soilong ka tinang ka soile ni tin ka soile cha em pakhat chu tu na hen sarkarin keima ni bu thar aleidon ka ria kha kha o kan ilai bu kan thar sia engati vai bu kan akal man te nen kan han ngai to hen kan bu thar khaleila ti chuan heta hian akal man vai ram inan choi zong subsidy an ron pek hi transport subsidy an pek te nen kan bu hi tolu tukin kan lei thein ka hrian ni tia ka lo campaign thin na hi mizo bu thar an leidon in ka hria heng te po hi kan bu tharat po kha slope kan ti khan chuan alo punga alei pa ngai point tam takin kan thar theidon ka hria heng te state institute ni hian chuan engamo research ti keima ni advantage tan hian siam ve thela va thaem ti hi karil ro oma hey faculty in oma kham ti laya ka faculty ka thian te ho then khat te phei chon lo thi to kan deputy director te po an thi to ka ngai hlom ma mi sang an lo thi to ne kan pion kan fourth grade te po mi thi ten lo ni zo to an ngai om rualin malam pen tur kan ne wang hian ke ka ngai dan chuan thu soi kha lunglen thu ringot soi lo dewin hetia han soi hi ka chak dewa SIRD hi anei tu nia kan ngai wangin chung chukan soi du ania in thanzel poka do sak chuwa thei top chho zelula doctorate degree point tam tolom chu wang chuan faculty point na to doctor ni te bak kha kan nei ngai lo nia chu wang chuan doctor ni te ang khain tam to lutuk khongai takin thei top chho zelula ming thadewin khovel thang chuak turin India po thaber ni in chumi tur chuan du sakna kal han ngala chu kalome ani hi SIRD ya kan faculty poi mo tak mai nia IIT Guwahati te nen tangtlang in NIT Aijal nen atagin 2 November ni somni pangam karma salok mai kan PhD ania chu kan lompi ma lompi na momento kan han la nge hey min surprise angrang khup maya ka senior te PhD en muin hetianga choi moina hi andong reng lova ke hi ka van nei bi ke me ma office apo ka poliu le thingpui innate kan nei to boka ka senior ten min duat big le ni ti po ka sia tin he kan directorin min duat le ni ti ka sia min du sak me ma laboratory work zong hi NIT Mizoram in anei lo wangin IIT nena collaborate in IIT Guwahati akhan research ka tia chunga te po chuan chol kha angai zela kha nga te po khan min se thiam me ma rei tak te kan chola teng hen voinia hlo tlinna kan han mu a ka tho pui te zong le kan director le vina local te in zawai chunga lom thu ka sei tak meuni ka lo me
chairman kan chief guest le kan invitees te kan souvenir hi man mo le chopchil tak bo sai ni wangin fam kim tok lo le maya lom thu kan an soi ma sak do chu kan tuna kan chief guest ni mek te kan commissioner ten message min zia saka tin article doctor decision chana lal roi tlong a chong te le puke wal moi ten min zia saka chumi baka chuan SIRD chanchin zia na kha ani de ubere ti chuan kan director phalnain tilaya ronkal pon lammi kan som te kha atlang za zo hi kan semvek don chu ni SIRD Silver Jubilee pola souvenir thatak kan nei thei hi alom oma reilo te chungin hetiang thatak mai anon bo sai thei hi lom om a he souvenir hi achiar tu piang ta na mal som na ani theinan lom takin katlang zare Vena kan program chairman le department a ka thopui te zong zong hey rin lo dewin central YMA lampang a kan president te mel te po kan mu a chuan university a ka thopui Dr. Professor James a kalbok pumoi te mel ka mu a boka chuan hey som bik te abik takin kan pi lui timela kan medam peng ruali le kan sar pudomia aron tel te hi aro pui le zual katia in zavain Silver Jubilee chibai kan buk ve cheu ani voina hian karon zam lut lek leka chan chu he kan director lui te kan anom boka hey reilo te mo kan ti kha kum som ni panga lo liam ve der maya han ngai to le ta lung te po lek ve rum de ve a ka ti dewa a chan chu pu de mi te ne na kan sar te ne na kolasi pakan om live vela pi som pui na ron soi kha a office a hemin ko lu deu renga pi som pui phei chuan pu hian puni te hi angai zong ani lo mo te tia khati kop khan thei top chhoin tan kan la ho thi na ni nya report chu kan han ngai thato thonang in claim te in kan experience atang khan han soilan ve sok ka dua hun min tu kem kha putang te tenon kal si lawa ai o te pon soi thau tai la a thange hey kan sul su tu te nia putang te ber hi minister ani lain he SIRD din tura ministry a zunor chuak tu kha ani a ani ho khan malak ani a chuta chuan ke PhD rural development subject ra karon zir zo lim kha ania ti chuan pu hau khum hauzel secretary lai khani boka ka valut roi mai ni ka biodata kengin a he sar rural development ta PhD degree karon zir zova RD department hian tirka atangkaya pianga min man turin karon in pe ekatia ka bai data ka petani chuan awatha om takve hetiang zirsi mizowa kanla nei ngai lo wasin atia atoi zong in soi ta meila ti khan an ngai to ho chowa a engponi se SGSY ron chhuatir te khani bok ne heng project siam te hi iti thengem atia heng te chu kan zir lai lo master's degree ate PhD ate po kan zir thawnia project planning and management ti te chu katia ava thom ve te in DRDA hei kan pu tho pudomia project director hun lai khan officer on special duty OSD in
contract basis khan kan lut ve ania chuta chuan heta DRDA ka chung kha heta SIRD bulan tan don approve ani to a malak turani ti lai vel khan karil ro lo lang chu SIRD hian faculty post panga don ti kha I approve ani to wang khan he post panga hian a framework hi duangila I ati theyang a ti khan ngai to na ka senga keima thuin SIRD ka suang to na in a framework ka duang ve tok mai ni DRDA ka lain chuta chuan faculty post hi panga ni chuan pakhat hi rural development a daila katia keima post tura duang deuh khachu khani deuh thoin ka hria chuan pakhat hi agriculture ni se pakhat hi economics ni se pakhat hi veti lam ni se pakhat hi public administration ni ro se ti khan a framework nen a right up kha karin hai le ta tu na hin ka mu so talawa minister ka pe a kan commissioner kan secretary pu ha khu ma ka pe a pu eng moya ka pe a pu joni TO an deputy set kan deputy secretary ni lai khani ta ni ka pe ti khan pu eng mo pu van eng moya pe chuan tunge duan tir che a antia tu ma min duan tir chuang lem lo heten kar pe top cheu ni ka tia ti khanan ena awa tho om ve te ti khan a post creation kha I aron kal ta meita RD kha master's degree nei kha om hek lo ke ma chia khamin ko ta ti khan kanin tat lut chho ta khan ni ya zir lai tam tak ka zir chowa puthang te a te po kha ministry atanga joint secretary anon kal masak pertumin SIRD dinani to aron kal masak pertumin puthang te ne na tanga zir lai ka zira ama hi om phaise chon voina hian I anui ve reng angaring chu anai ane na tanga zir lai ka zir pakhat chu joint secretary ministry of training changtu kha aron zinani chu ta chuan puthang te chuan aron zin chuan kam motor hi aron zin chung zong I atan kan alot tangatia a minister berin khang lai kha chuan ambassador ani kha achunga I VIP light om khania a joint secretary ka chuan VIP light achi chuang lova VIP light om motora chuanga a in khu chungpo khan VIP ani ti kha alang renga puthang te kha idea lo nei thambange o katia khata khan joint secretary kha alom MMA ni hetaron cham chung zong khan a ve wa na ve la khan I ministerin akara pe chenia ti khanit ani miawa alom khop me khaminua kan proposal zong zong khachu aron tlang vek mai ni chuta chuan SIRD framework ka duan lai khan karirua SIRD ka mi thana ka mu dana chuan karirua lo lang chu voina po khuta in latar rengin karing khita jok mo let this institute be the source of rural enlightenment tikha ani khaka SIRD adin chung chu a om to don ta karirua lo lan na chon tiang ang institute lu le thai hi thingtlang ma son na tura eng chua tu ni ro se thingtlang te ti eng tu ti var tu ni ro se ti kha khati lai chang khan I karirua lo lang chuaka I kha kan mang chho ta ni ka hia kan mang chho sun zom nge ka hela wa thei top tak meu an chua kum som ni panga hetia kan I kal thei na chan po hi kan sul su tu ten ruam man na mu mal taka an lo siam wanga hedin mun thleng te hi kan ni ti chuan pi eng ruali te pu domi te pu van eng moi te khang zong zong pu la leng moi te khang zong zong kai hroi na kha voin ni min hroi thleng tu ni vein ka hria SIRD kan zom tir khan kan ar khothim dai ve le meya file kalphung po chu ti vakin kan hrelem lo kami thla lo lang chu kan do kan bial pup kha tun ma officer do kan ang deu kha tena bial pup ma ta kha kan thua
เกี่ยข้าลายกระทั่วกระซีระผู้โคละเตผู้หมวนเตกันทุกวันดัลเซลไม่นี่ก็ไงตัวเลตะขตาคานซุมริงสีคาน revolving chair มินเลวเลยสักเลวค่ะวันเข่งยันกะลาลันนัดเดวะหูเดวเสียมารอสุขตาคานมินเลวเลยสักตาสิกันผูรดานตูร์ค่ะคติเวเดวะสุดที่ไรน์ entitlement ค่ะกันละวงเวียวะวันไหนเห็นกะละอินซีร์ปนี่เรากะละทิมริมเดวะนี่เฮียที่เราก็ใส่แรงอ่ะปอentitlement ที่จุ entitlement เนี่ย facility ก็อินเป็กชัดที่ส่วนวันเข่งพอเห็นชัดที่ยังเป็นที่อินเปอีลาที่กะละใส่เดฟทีนะ revolving chair เตะค่ะฮัติคานผู้ตะคานกันถกเฉาไม่นี่มักเวเดวนี่มีครึ่งเองเฮ้ยมานี่มิน motivate ตัวrevolving chair เวเล็กเตะค่ะโลเนี่ยฮัติคานกันถกเฉาวะที่คานกัลเฉาเวเซลตาที่ส่วน training เตะกันหัน conductor off campus training เตะกันหันที่ที่คานกัลเซล่ะส่วน SIRD ข้าชูให้ผู้มวลเตะเห็นมินชัวสันมาสเบระอันนี้ข้า college ละมาน่าหมูวังหินเจทันกิมา college ละมาช่วงตาที่ส่วนข้าที่กันช่วงเวเซลเซวะเกี่ยวกับ SIRD college ปัจจังกัจฉาเลยนะข้าชูสังนี่ปลีขันตานี่ส่วนสังนี่ปัสริยะ MZ ดีว่ากัลุทะเลตาที่ขันกันที่เฉาตาเวน่ากันขีดเล่ที่อันเวน่าถกตู้ที่สุดตัวป้อนนี่ละทุดังกันสูลสุดตู้เตกันเขาตุ่มมาสาเตอาเช่นจู่มัวลันเลียมตัวเฮงเตฮีเวน่าเฮียนกันเฟียดเรื่องกันซ้อมเตปอฮีเกยอารมณ์กันที่มีรอนเตลปุยเทียอามาราจูกันวายมีรอนเตลปุยเทียแล้ววะกันปีเองรัวลิเล่กันพูดมีเตตัลลีน่ามีรอนเตลปุยเทียอารมณ์กันที่อาลูกันที่เวน่าเฮียนจานะจิไปกันบุกมอลอันนี้ SIRD เฮียน training research บ้ากันเฮียน extension เตปอฮี institution ดังเตนเฮียนที่เขาวิลาอวัชอมที่ฮิการิรัวหลังอาจารย์สุตูน่า research เตกันหันที่ทิลทาร์กันหันมุชัวกะอามารสุขะ community ว่า adoptive ตัวชวน MZ ดีว่าจังนัดดังมานี่นาทกปะ community ว่าที่ข้าอาหารสะเดวที่นั่นนี่สมอฟันข้าจุดทุรันนิตาเสเอ็นตีร์นัน biotechnology department จินเฮมิจังเอลฮีข้าตจังขันเองทิชชูอันเสียมชัวกะเฮมิกันบัลลาปังไงเนนอัน manipulate ที่แมงเองติงข้าขันติตากันบัลลาปังไงเขาอีอังเอ็นมาบิกตานี่อามาเราจะจังเอลนี่จนอีข้าขันอังเอ็ดตัวข้าเวงอะได้เรยตานี่อังเอ็ดเวงไงเราข้างเทคโนโลยีที่ข้าอมตาเอ็นที่นั่นกันบัลลัดจริงเขาว่าขันข้าจังเอละอีอติชูอันลากชวดเด็กอีกันบัลลาเตเนนที่กบขันอีอังเอ็ดเวโลตาขัดอย่างเด็กข้า extend ที่ละ community เตที่ที่ละอวัชชมที่เตไว้นักการิรัวรนหลังเล่นหุ่นหัวนี่จูเองป้อนนี่เสขัดที่ซองเตปกขันมากันละเซลังSIRD เฮติยาดิฉันก็สวยข้าให้กันhow to เตซาระตุนดินมุนเฮติยาเฮตามินเราเทรนเวน่าจังดิ่งเฉาเทกันนี่น่าโซน่ะdepartment อังปนเฮฮี SIRD เฮติยาเกมานีจันหน่วยอมชุ่งฮิจูเทตบช่วยละมิโซรัมตันเทตบช่วยละอัฐอมมังตีเตกริรัวเราหลังZauzokin kan malang na tehi zawila funding ay ro chu regular funding pang ngaya kanin nga chuan atamlo chu paka askop hi azim ta ngai to na lo om chu khoi lai tangin mo CSR funding training lampanga fund theite link theite kan nem voina chon om mai lo ma se khati khan CSR man chang kai na intinan capacity building lampang infrastructure lam concentrate an oma capacity building lampang ata na sum seng khe lo hian om ve ta khang te ne na kan ti chon zau zokin kan ti theyang em ti te ril ruwa aron langa ti chuan kan han soi zeu zeu to
he institute hi kan scope zau zel tai la ATI tenen po kan soi deuh tro ATI tenen po hian in chun fin mai la atul chuan kan in pek na alua in pethar zelang ti in kan in soma tiang tu chuan a theina zona moral support pon ro se kan in peton zelanga thei topin ikang ho zelang he State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Institute Panchayati Raj hi Mizoram abir takin tingklang mason natan malsom na ni chun sam zero se ti ine ka thsoi ka ti to page kalome kan som na tlom takte he SIRD&PR Silver Jubilee lawmna a chief guest ani na alo ti hlo tling thei hi achunga lawm thu kan soi tak zet ani ti chuanin hei SIRD&PR hi Government of Mizoram chuanin June ni khat sang ni le som panga khan State Level Apex Training Institute for Rural Development in Mizoram ti in alo puanga hei hi me lungpoi mo tak mai SIRD&PR tan chuanin ani a SIRD bul lo tran tir kha abul tran adin tran ti a hian chuan recruit kan lani lova sang ni kum ka chuan pu van eng moya tele a officer te ani a khatiang khan bulan lo tran to a puthang te aten puthang te malak na in chumi zo chuan ke ni min recruit lai hian kan madam pilal eng ruali sai lo howin a noya officer te kalarsiat thei chu pima muani te pi a nei te pi sang luri te puzo sang ate ho kha an ni a khang ho khan min buai puya kan la a ve khopani tak takin engma shelo kha kan nia file put up dan po kan sambia lawa enge zia turtia khoila yange ming kan sign ve na turti pola shelo kha kan nia zirtir chop kha kan nia chungla ya tang chuan na satakin min hanti puya chuan audit alo nga ya kum topa kan ho tu te kan tho puiten audit tur in buat sai tu ran tia Christmas sarkar kum thar dona kha chuanin zan hi kan mengrei thei thin khopa zandar sompania te hian kan thọ pui putlan boya te kha tlan boy hei han xerox le lok te khan ti lau lau thina kha tiang zong song a har san na kha kan ho tu ma sa te kha min pal tlang puya tiang hianin pui sui takin min siam chuak ve akan lom em ani Silver Jubilee lom na tura ta na ruam man na min siam sak tu tun bi ka hian abul tum tu kan director pu arlal rem sanga chunga lom thogan han soi du boka hetiang anga ruam manna asiam hi lom oma tin kan tho pui zong zong ta chunga khan lom thokan soi du boka ke hi chu ka ha lo khop mai ka sin program ka nei laklo wangin thil danga hianin hemi chungchang a hian ka buai ve vak lovani chuanin SIRD na tho chungchang hrim a hian lom thu soi na tur kan langa khop mai kan director pilal eng ruale sai lo hun chunga SIRD hi staff recruitment ti ani asang ni pakhat kuma khan chuanin chumi zo chuan sang ni pan hi kuma sar Dominic lal mangaya alo oma ani hian full time in min lata akan pi te hi RD directorate zong le SIRD op tu buai pui tu ni a khati lai khanan ha pha khop maya chuan kan sar Dominica hovin reivak lo chu directorate a son kan la oma ma se September tha vela tang khang kan in thiar thata a chu tiang chuanin har sanna zong zong kha kan ho tu ten min sutlang puya tuna hian SIRD kan tho chho jinga hian thilpoi mo de mai SIA kan ti thin hi social impact assessment kan ti thin hi pu arlal ram nga ka kan director masa hova hun laya ti tura min ron ti kha ani a SIRD lam khang kan thiam chia silawa chu wang chuan Dr. James LT thanga Professor James LT thanga kha kan han pura ani kha kan ti do ti po riat ma in le khabu te lo zir alo le ya lo in zir thiam em mai sia pu James kha kan zuk pura ti khan pu James hovin kan han tia anin report zong min zia saka ama apuni tia evaluation kan enton thin ang khan
ผู้เจมสติสากันอันเอ็นต้นเวเลที่ยันเทียมเดวอังคังกันหลังเวเลแต่เจละผู้ลัลขบวนเป่าตู้ข้าให้กันมินิสเตอร์จะอมตักเตนนกันปฐุมยานินกันลู่เท่ารัลรัลเนียติร์ขันเตระตูน่าเฮียนชวนินคอลเลจลำหะมินทอสนะอันนี้จูกันง่ายถิ่นครบมายาสารดมีอันน่าอาศัยพวกข้าซีเมนต์เทรนนิ่งที่พวกข้าผู้มวนเตเฮียนโปรเจกต์ข้าอาเซียมแล้วที่น่าซีเมนต์เทรนนิ่งนั่นตัวโปรเจกต์เตข้าไอจอลกันอมไลน์ขันที่ข้านินข้างเตพวกข้าเองหมดเส้นอาการจนกันชดร่างกายชาวเวียววันนี้เฮียนินกันทบปุยเตมุนสังกัด local extension training center และ DPR เสียจังมินรอนเตลปุยตูระกันสอมแต่มินรอนเตลปุยเทียกันหลอมจุดที่รัวชวนินทุพาจอยตูร์กันในบอกงรอทุพาจอยมาอินกันใจเทียมแต่พอฮีหลอมถูกกันสิเลลกอันนี้ชวนกันใจเทียมเตละมอยตักมินรอนในสกัดตินกันofficial ละพวกขานิน RD ลำมาจังเต LAD ลำมาจังเต department ดังจังเตเลกันปูทอปุยชินเตตั้มตักเตปอมินรันเตลปุยบอกกันหลอมาเชียนชะตักเตนักกินติน local council ลำมาจังกัน chairman เตปออินมินรันเตลปุยบอกข้างเตกันหลอมตักเซตาที่นักกินเสียละพอค่อย department เตปออินากันเฟลเลวนั่นแหละกันทลินเลวนั่นไล่เตมินเสียสักลวะมินทอปุยเซลตัวพออินกันหันซ้อมดูบอกเชว่าชวนพออินนี่เฮียรินสารวมันน่าอังเฮติไลมุนลันช์อมนี่อินกัสยาข้างเตข้าตุยตะกินเอละชวนอินกันhow toเตมินรันเตลปุยซงกันทอปุยซงเต department ที่นัดจังอินลมถูกันสิลเซว่านี่ดังอาโปกันมาโมฟูโดนเซวกันเสียดโลกเราที่อินมาโมนะกันรันในฟูถินเซว่าจุงหุ่นอาตปอจนมินเหลาโดดสามตัวและมินเหลาทอปุยสามตัวรินกันส้มเซว่ากันมินิสเตอรีนาทุบยังวาดลักตักหมาย advice มินเป็กเตค่ะกัน director ฮาวินประเทศเรมาติชวนสวยม่วงอินกันบอกสุยเซลตุระแต่ปกง่ายตาอิลังอินทิลตั้มตักตินกัน director มาซาผู้ดมีสารดมีadvice แต่ปกค่ะทิลเสียเร่งแต่ปกค่ะอาทิตย์พอชวนอินกันแล้วบอกสุยเซล